Hej, hvala svima što ste pogledali ovaj videoklip. Ovo što ste upravo poslušali, to je tema najnovije epizode Spermića. Spermići! Tako da svi vi koji nestrpljivo čekate najnoviju epizodu Spermića, možete naslutiti o čemu će se raditi. U ovom klipu je trebala biti Dragana, ali eto, nisam stigao uloviti da je snimim, pa ispričajte me. Ali zato nagovorite da bude u sljedećem. Ako niste do sad pogledali naš prošli video sa našim prijateljima, balkanskim youtuberima, pogledajte ga sada. A svi vi koji želite pomoć bilo kojem videoklipu, možete stisnuti palac gore, podijeliti ga na bilo kojoj društvenoj mreži, stisnite subscribe, komentirajte i tako dalje. Vidimo se.